Ka jingpong tliu batu kipat ba hasilan terjong upait sam katanat PHE na du na telong kabaday na nong thamay sning kala jurbha kabala pinlong ki babun kipat ba kathay nong po na du ki office sarkar ki school ki hospital bad kerdu ya kani ka jingpong tliu yu upay ubaday mainline ban po sa treatment plan kabadan hakasnong yo maulong nong po lalap da katanat PHE badang hakini ki kindiat sngi layo ru banweng ya buntili ki pipe bom itho ithau ki batu na upai PHE habakran skila pathai khubor uba yu kurba executive engineer katanat PHE ulong bakani ka jingpong tliu batu kadai kabala khamslem bat kani kala pinlong ya ka bandu por ban poi shakajaka badai ban poi bat kum katanat PHE kala kerpat iki pajba bakim dai ban pong tliu namar kani kawan ra jing ki babu ni katanat PHE ban pinbiang ya ka bam di kublai subon kajing lap jongi kani kajing tu jogi brio na umin pipeline kalong hi cylinder namar ba kasus jongi kadai nang tai po nong tumai sning kabajangai kumba 8 kilometer adu ban poi hang ni po treatment plan na po yomulong nong po ti kajing tu jongi brio kala long hi la bro si katu kan ni port dan ke belakam slam ru ti kani kajing tu kapan kalalong ba kadon kajing duna po nong po te dang hagini ars ngiru idang wan law gitu ki unauthorized pipeline ke bagi join hi maki ke bagi tu ya ko now min pipeline bat kani kapan kalalong ba ka ka bakapoi po nong po kapoi no stang kendiat te habakapoi tang kendiat ngiru bingin sam su ba ya ka sor nong po boro iyo pan sam stang kendiat ko te ngabu ni ke jingkar pat ba ya gini gibrio ki bajule gini ka kam kin sobha ba kin nom le shu nang ni sakmat bat ka jingle jongki ka khta ki bobon ki liang ka bading kong galong ki penjat yu pipe da ka baki puncture la ni ki pong thlio bat ka to ko kita ling ba ki pipe jri la ni ki wi kin ja pipe te ka jing penjat yu pipe kalong ba ki pipe ki pe thlio haman ni ki jaka ya ba ki pe thlio ka dong ka leakage te ha ba ka don ka leakage kamut pipeline jongi ha ka jaka bon dap ko dap shu bat kalau poin nostang kendiat apa treatment plan kabar kajing pen pay lingba jong gitu ki pipe ke berit ke bagi ki samthlio maki kemut ka penduna no ya ka pressure ya ha ka penduna ya ka pressure ka chopo treatment plan ru jong nong po kampoi ti kanashu te bat haki ki cap kalong kum ni bahaba ngitip ba ka kasi ele persya bat kale air te ka don kani ka bursting jong ki line kemut kajing bethei jong ki line bat haba bethei kemut ka sornong po kemut ka poisya kajing du te ngitip hi ba ki pai ba jong ka sornong po bandu si ars ngi lai sngi klalong ka ba ki te bandu de kita yo le leite ka kta ba ki adu kata te nang ta kadau ngabu ka jing karpat ya ki pai ba ki badon ki ba uniu pipeline jongi uya cylinder nadu nang te po nong thmai musling hadu po treatment plan jong nong po bakin num sobha ban puncture chu gitu namar ba balai ka khta ya ka jeng samum jongi ya ka sornong po tang ya ka sor ya ki longyeng po ka sornong po re ka kontup ru ya ki government office government quarter ki hospital ki school bat ki wei te gani ka jing khta kan wara tang ya ka jing jot yu pipe ka wara ru ya ka jing senjor hakabede bat umin pipeline te plus nang ta kawara ru ya kajing sitom hakaliang jong department namar bangin repair gitu kalau ka ba si larangile namar ude pipe bahap an welding rangile welding hakapor badon ru ne skam igani kawara ya kajing ngiru kum nakaliang jong department te ngakarpat ya ki ba kin sobha bagin umle shu igini bat kham tam ru itu ki brio ki penon kam da kabale kum tu katu ko ga raw water te ngam tip ki penon kam hakanu ko kom re de penon kam ha ka baba madi kam padde ko ka babyang namar bang kim pan pat simle ya ka treatment te nakata kada ngabu ka jingkarpat ba kin so baha banum le shu namar ba kakta ya ka distribution line ya ko ban pun poi si kilong yang ha ka sor nong po te ngatharai tang kini ki kentini khublei shibon